A sada, dragi gledalci, pogledajte našu posetu voditeljki radio emisije East European Beats, Veri Grbić, u studiju 89,1 Čuo FM-a. Iz pazara original Levis, sloboda je bauk. I za početak da te pitam, ti imaš vrlo unikantan program. Reci nam malo o East Euro Beats i kako je počela ideja i koliko dugo si na radiju. Hvala. Počela sam u stvari prije 1.5 dana. Osjećam se kao da je puno duže od toga. Znači, prošle godine, 2011. U martu, tako nešto. I u stvari počela sam program sa sestrom. Znači, bili smo kao co-hosts. Nisam samo ja bila. I u stvari tada je bilo puno lakše da nas ima dvoje, zato što ovo naravno nije svakodnevni posao naš. I uvijek kad ima neka druga osoba, uvijek je lakše kad je tu neko. A ja i ona smo zajedno skontali ovaj program, što hoćemo da radimo u njemu i zašto hoćemo da uopšte imamo radio program. I u stvari kako je sve to započelo je što sam ja htjela nešto da imam, da nešto kulturno, da imam nešto u istočnoj evropskoj zajednici nekoj. Htjela sam ne samo u srpskoj kulturi ili srpskom obliku nešto da radim, nego mislila sam da treba nešto da bude više opširnije i u stvari kako sam započela radio, to je bilo sasvim slučajno, zato što sam bila okružena muzikom cijeli život. Tata mi je muzičar totalan, a još uvijek svira gitaru, od 4. svoje godine, malo bajage. On sad svira gitaru, sad je on u grupi, njegovoj rock grupi, tako da sam uvijek bila okružena muzikom. I zbog toga sam u muzičkom delu nekako upala. Uvijek sam volila radio, volim drugačije grupe i sve tako. Ali sam generalno mislila da počnem negdje u kulturnom obliku, ne samo u muzici. Ja mislim da kasnije ću još neke te teme ići, ne samo u muzici. Pa super, mislim čestitamo na radu, naravno i znam da je sigurno teško da to radiš sama i da treba dosta truda. Nego da te pitam, da li se fokusiraš na jedan stil muzike, na primjer folk ili rock, ili dosta stilova prikazuješ u svojoj emisiji? Pa da, ako me slušaš svake srede od 4 do 5, onda ćeš čuti da u stvari da je to sve nekako više opširno. Ne puštam samo jednu žanru, ne puštam, na primjer, folk, ne puštam samo rock. Kad sam tek počela opet da se vratim u porodici, porodica mi je puno dala o znanju muzike i oni su generalno rockeri. I ja sam počela tako da mislila sam da ću najviše rock svirati iz istočne Evrope. Znam tu žanru, znam muziku iz tog dijela svijeta. Ali sam vidjela da u stvari to je puno veći svijet muzike i puno veći svijet žanra muzike i da ima toliko dobrih stvari u svakakvim odjeljenjima. Ja mogu da kažem, sad puštam ponekad folk, ne previše folk. Naprimjer, našu narodnu, srpsku narodnu ne puštam previše, ali puštam sve od jazz do rock, do ska, do punk i even neke naše starogradske lijepe stvari. Znači, tako neke opštine stvari, da, stvarno svašta sviram. Fino. I koje, na primjer, srpske izvođače puštaš? U zadnjih par sedmica koje si puštala srpske izvođače? Pa okej, ne znam ako će vaši gledalci znati ove, ali na primjer, i puštam i elektro sad. Elektro imaju super dve grupe jedne, zove se jedna Gramofonzi, to je jedan izvođač, on je iz Beograda, ima jedan zove se Sevda Baby, znači svirali smo ih, ili puštala sam ih, ja mislim možda prije 1 mjesec dana. Znači, ako ne znate o njima, morate da ih slušate. SARS, na primjer, sam puštala, naravno svi znaju o njima, isto iz Beograda, isto MVP. Ja mislim da su sve ove dobre, mlađe, nove grupe koje rade nešto totalno drugačije i novije.
I ja mislim da stavljaju Srbiju na neki način na cool, onako baš na cool način, kao što nismo bili duže vremena, ja mislim. Kad smo Maja i ja gostovali sada u tvojoj emisiji, govorili smo o tome koliko je bitno volontirati u srpskoj zajednici, posebno za mlade ljude koji nisu toliko uključeni u našoj zajednici. Ti si naravno koordinisala javne odnose za srpski festival, radiš ovde na radiju i vrlo dobro poznaješ medijski posao. Dakle, hteo sam da te pitam koliko je bitno volontirati u svojoj zajednici i šta mi kao mladi ljudi time doprinosimo zajednici u kojoj živimo. Pa ja stvarno mislim da volontiranje je jedno od broj jedan stvari u životu, ja mislim. Prvo ga lično isto dobijaš neku super osjećaj ako nešto super uradiš ili nešto tako uradiš za svoju zajednicu i to je naravno u ovom slučaju to je srpska zajednica. Drugo, što se tiče mladi ljudi i volontiranje, ja mislim da je to prilika za njih da nauče neke stvari pre nego što odu u poslovni život, da upoznaju zajednicu i da upoznaju druge ljude u zajednici i da upoznaju isto o čemu se zbiva zajednica i kakva ima kultura u toj zajednici, da stvarno vidi da ima tu neka sličnost među sobom. Da to nije sve nekako tamo vamo, da u stvari jeste ovdje srpski region, jeste malen, ali da kad dođemo zajedno da u stvari ima nas i ima i te kulture. Tako da ja mislim da jedan od jedinih načina da se to nešto sazna je puno puta volontiranje i ja mislim da je za mlade ljude to je najviše potrebno. The other people that we had on the show today were Maja Čolić and Uroš Maksimović from Serbian Television Ottawa. I was so happy to feature them on the show today.